جارك هادي صلاف جه دهوكê ew duhoka xelkê bajarê wê dibêjtê paytextê şehîda bajarê Gulfirûşa bajarê Gulan. Diyar e em hêdî ber bi 55 saliya saroja 55 saliya parêzgehbûna evî bajarî ve diçîn. Lema Kurdistan 24 ferdî bername rojane bernameyekê taybet hebît li dor ewan xizmetên hatîne kirin di sala derbasbûyî da bû evê parêzgehê. Di ebrokê jî da du mêvanên gelekên hêja mêvanên me ne. Êk ji wan berês Emîd İbrahîm Egîd rêveberê hatnoçûna parêzgeha Duhokê ve dîsan jî endaziyar Rêdîr Silêman cêgirê rêveberê giştiyê rêveberiya rêk û pir û avedankirinê û niştecêbûnê. Li destpêkê em dil gel berês Emîdî beheskeyn Cenab-ı Emîdî. Bixêr hatin. Xelek gazindat ket şingoha. Bêjin ev şareet me hemî kirine kamerên point to point û ev edî. Lê pêşiya em bersiva evê pisyarê welgirîn. Hingot sala derbasbûyî da zêdetir fokusê hingot ser çi bûye? Rêveberiya hingot şiyaye çi biket bu hindê xizmetkirina hawlatiyan ku hawlatî bêt gelek wextê wî neçît nava rêveberiyê da. Berê hemî tişta ez pîrozbahiyê li parêzgeha Duhokê dikim. Roja da parêzgehbûna wê 55 sal ser veçûn. طبعا ما بلان استراتيجي الوزارة ناخويا هي السروي بلان ام سالانه ام محاولات كاين هر پیش بکوین چه لای الکترونی کرنا هندک سیستما چه لای هاری کاری الگل طرق یان بلدیه یان هندک دوایره دی کو ریکا خوش کین یان برفره کین یان تنظیم کین بونمونه سالا دی مثلا ما سیستم دزوینان مولات شوفریه ما الکترونی کرینو که الکترونیا نه ورقه ماینه نه ازدحام مایا بالعکس ما یابوی سیستم که گله که جوان مثلا هل کفتا هر پارێزگehbûna Duhokê melbere heftiya bihêt vadeh roja da em sistemê derê xistina salna motrombêlê ew jî me kiriye elektronî ew jî dê dest pê ket van nêzîka wek rêveberiya hatinoçûnê sistemê wê eşên bê me te bigiştî heta dîmahîya salê hemî dê bîte elektronî. باشه او هیچ یکم ریوبریا گریدای وزارت نافخونه و کل پاریزگاه Duhokê سیستم الکترونی کار دکن یان ریوبری دیه نه نه نوکه همی تقریبا یل سرویره که اف دایره آن ریوبری سر وزارت ناخوه وک رگزنامه وکی قامه بس وک مرور برفره تره تقریبا سیستم کرنویجی هندک نه صایب صانهی بو اوجی همی شرکت نیف دولتی نت آلمانی داخل بوین سیستم ترای برینو که نورمال بو اوان دو سالای بویا سیستم کوریه همی سیستم الکترونیه نوکر ریوبری ها چند گرینگه سید العمی چند گرینگه ریوبری یعنی نوکب که پلان حکمت هرما کردستان الکترونی کرنا همی وان وزارت هایه اما چند گرینگه جاره چند وکو بیشیم پاره جه حکمت بد بیت و دیسان جی گرینگیا دمی که تعداد هتا دیار کردن چند دم او هنک استفاده ایجاد کن و خلقه که دیتره جی زی معاملات و خلاص دن زانی گرینگیاوی دوسه تورب دمت گرینگی یک بجلی لذاتیا معامله و سیطره سر معامله بتر تیتا کرن یا دوی سیستم نیف دولتی یعنی فرق نوکه اجازه یا Duhokê و اجازه آلمانی اوه گرینگه اوه یک شما بسیاره کودکه یعنی نوکه از خدان اجازه بم Duhokê بدري خمل اوروبا و در بیوارات يعني اك سيستم كي عالميه او اك يدوي برينو كمجال تزوير هبو چونكه همي دسته وقلم ورقه نوكا سه چهار نقطه در باز بیت همي الکترونینا
بتر سیطره سر هاته کرن پاکش کردن سیستمیه یا دایره وک عام اوا نسبت بس سیستمیت الکترونی بجلی هنده طبعا ام قال دايرة ريفابريت ام بيك فات معنيش تشولي دا وك اف يوترن دوهوكي برفره كرنا جادا چونكي مروف هر زيادات بن سيارة زيادات بن و امي محاولات كاين ديف اف اوي قيران سرمده هاتين هرمي دا سر هندي راجع امي محاولات كاين ابا جادا برفره كاين ترافيك لايتانا هيلين يوترن زيادة كاين بالله هنگو داهیه کو زیادت گل آلیم پیوندی دار و بکنه با بله دم ما گلک که ما بسیاره که جاده گلک به بسیارت کرد بله سید ابراهیم بله بیشتر اف باجره هر مدخلت و خارجی و داخل جاوه بله همی بونه پوینت تو پوینت و دیساجی کامیدن دم بله هر یک اویدیه که ویا هنگو راسته هنگو بو ورگرتنا پاره اش خلکی آنجی بو پاراسنا سلامتی آوایا از دو خالا دی جوابات سروی بسیاری دم ایک متومارت هین متومارت ریدان هایت هین یه سالانه نسبت چند ریدان چه بوینه چند مرن چه بویه چند بریندار چه بوینه بری و پشتی بو نمونه بله از بوده ایک اویدی بیجم سال 2016 جمهورا مریا 205 بون 205 مری پشتی کامرات ندارن سال با سال کمتر لحات آخر احصایی ها کمتری ایک او فتره کرونا بو او منع تجول بو بله 58 مری بون باشه منع تجوال دا 58 کسا حادثه گیان خوش دست دا بله باشه بار 2023 59 بون مع العلم منع تجول نبون راسته بس اوه مفایا اوه اکش مفایا بریندارت ما 720 بون پار 2000 از دیبته بیم 2016 4000 بریندار 4000 نه رقمه که بچی که هنگی شهر داعشه یعنی ازانی ساله که بس کسی های جنینه اصلا اوه اکش و آمارت ما بردست هنگونه و یا دویجی مثلا قرار جناب سروک حکمت داری خستی 20 صدیل خوشبون نزانی اوه بو 6 حیوان داری خست پشتینگی 6 حیوان تمدید کرد هکه مرم پاره بو من نداری خست یعنی بکرتیا بابتی دمی ما گلکی من دانان ابا کامیرا هم یج در و همجی داخلی بو سلامتیا حولاتیا داتا 2016 حتی نو که چند هنده فرقه گلک زور سپاس سیدان سرچه گلک ممنون خیرات موفق بین انشالله زور سپاس